Nane muthenya wa Tuesday the 7th of May 2024. Good morning. Tamakawe muthikiriria wa Kameme niwe yendeirwo ni Ngai munene. Aikorora ira na warahuka. Ngai agakuiguira tha. Agakuhe muoyo. Wina ũgima mwega wa mwĩrĩ. Ngai akuhe hakoroko no tari hakoroka. Ngai ni akwendete o uguo tuhiana. Na agatuhera mehia maitu. Niĩ Muthoni nĩ njũĩ nĩ ndĩendeirwo nĩ Ngai mũnene. Rwĩmbo rũu nĩruo rwatũhingũrĩra tabarĩra ya gũcanjamũka mũthenya wa ũmũthĩ. Tabarĩra nĩ ya gũcanjamũka. Good morning. Kumania rĩu nginya rĩrĩa cirĩ handa thaa 8. Ithaa rĩrĩ rĩa mbere tũgũkorwo tũkĩerora maũndũ marĩa makoretwo magĩkunũka. Ithaa rĩa kerĩ nĩ mageca. Na harĩa mũico tũkĩhinga nĩ tũgũkorwo tũgĩtega ndagĩka cigana ũna cia kũrĩa irio cia kĩroho. Nĩgetha wagaria gũtũikĩria mahiga tũkauga back to the center. Ithuĩ hamwe na mũthikĩrĩria witũ Favor na gwĩtĩkĩrĩka tũgĩcanjamũka nawe. Good morning, good morning. Tell me, how was your night? 20014. Kameme FM official fan page on Facebook. Naona mnatupa love. Muko wengi. Asante, good morning. Silent listeners, we appreciate you. Now, of course, diaspora fans, we love you. Gaithie na bera na gutumenyera na gutuenda. Na gutuherera tari urira atindire muthenya wa ira na muthenya wa umuthi. Tondu rera nĩ rĩaku, muoyo nĩ waku, mbura nĩ yaku. Ithuĩ tũrĩ aku Ngai. Na nĩ ma wewe Ngai mũnene. Karibu sana na niĩ njĩtagwo Baby Top. Good morning, the most trending man in Eastern Africa. And good morning, the most trending man. Eastern Africa. The celebrity in Kenya. There's my one and only. Hey, guy. You are trading more than the floods. You are trading more than Ruto. What is happening, man? Hey, Mutoto wa Mukamba. Mutoto wa Mukamba. Rai wado malaka kinya promo. Good morning. Good morning. Hey. Good morning, my sister. Hey. Good to see you. Good to see you. Looking very nice. Yeah, thank you. We thank the Lord. Yes. Yes. Good to see you. Because God is good. All the time. The arrows sent to you. Ndaka na nigukuona. Ndaka nigukuona nani, my sister? Ni uraida wega. Yeah. Ni uraida wega. Na to dio ndugi. Na to mbere magesa. Yeah, good to see you. Sigara toro wakwa. Nyambe ngwire ndakana nigukuona rucine rwa muthi. Thank you. I love the energy that you have this morning. Oh, the joy of the Lord is my strength. Your mood is so excited. 100.1%. That one I'm so happy to see. Glory be to God. Jiguaga wega. Oh, yes. I love your matonyo. Yeah. No re nyoni ya riri. Hari outa nguo ici. Thank you. Kana ici nĩ cia Greece. Hold your horses. You are matching. Thank you. I love this. This is jungle green. Yeah. Yeah, it's very beautiful. Asante. It is removing the brown in you. The brown is popping. Namavuto kane skirt. It's very decent. You look very decent. Thank you so much. Are you going somewhere after this? Yes. Oh, I'll tell you. To talk to him. We need to do a public address. To apologize. We are addressing the nation. On my behalf. No, but Holly. Now talk to me. Yes, baby top. Why are you trending? No. You see.
Gatonya nĩ ngwetereire ngathĩti ithomwo. Ndakĩigua ici nĩ ndeto cia bara. Nyuma ngathĩti-inĩ. Ndatigĩte aikia kanyamũ ngurubu ĩrĩa akoragwo na CEO. Rĩu andũ makanjia gũthiĩ inbox. Yes. What has Gathemba done? Ndamera ona nĩ atigire njohi. Thutha ũyũ ona nĩ akoretwo nĩ atigĩte maũndũ ma True Master. Hallelujah. Ndiramũnyita na thimũ. Ndaumĩra. No rĩu ndakĩigua ũrĩa kũragĩthiĩ. Yes. Rĩu ndĩretha Jackie. Wareire my dear. Tondũ nĩwe ũkoragwo TikTok. Rĩu niĩ njinũkire mathaa ma ũtukũ njetereire ũrĩa gũgũikara. But just before that, yes. Why are you trending? That is a very good question. Yes, sir. Very, very good question. Yes. And you are asking the right person. Jorua ito yakothi. Nĩ twatigana nawe rĩ. Niĩ ndakuhire mũcene mũingĩ mũno ira. Ego kĩringano na ngũigĩire maũndũ. Yes. Nĩgetha ndũkahĩtũkwo. Yes, tondũ where I was away. Yes. Yes. And when you are away, I have to inform you. Of course. Now, tuma wĩra rĩ. I was just seated somewhere with my friends. Yes. And then I received a call. Yeah. Let me sip water. They have no popcorns in the studio. There what rĩrĩ. Where my brother? Nĩcirwo Uhuru Market ũrahũrĩra. Na ndahũragĩra. Yo ndĩreciria nĩ kawĩra ka MC. Hey, my brother. Kareke mũranirie. Now. Now. Tatara WhatsApp. Niĩ kũingĩra WhatsApp yakwa rĩ. Ndakorire promo. Ũrĩa kwĩna promo. Ũrĩa andũ a Doha, andũ a Saudi, Dubai makainĩrwo. Nĩ waithaka wa Jeni kuma Thursday. Yes, ĩraugaga nĩ tarĩki thaa cigana na nĩkũ. Yakwĩraigaga atĩa? Yakwĩraugaga tũracemania thaa 4. Kũrĩa mũciĩ mũnene wa Tokotiki. Na mũini na mũhunjia. No rĩu ndĩranyitanagia rĩtwa rĩakwa. Aigua hena kamũndũ ke hau tũkaretwo Gathembe. Gathembe. Anga gathenge, anga gatũ. Gathembe ka ngũkũ. Kane kanyamũ gatũ kane kanyamũ karĩ gũkau. Promo rĩu nĩ yake. Promo rĩu nĩ yakwĩra andũ moke thaa 8. Rĩu ndacokire araria gĩthũngũ handũ. Hau no nĩho hatũmire ngĩe na wasiwasi. I'm going to undress. I'm going to undress Gathembe at 10 a.m. 10 p.m. Atumia tora ndo toikara mwana ũrĩkũ. Nĩ arigwate Jehova. Araruta nguo TikTok. Ũcoka gũikare atĩa? Acoka rauga atĩrĩrĩ. And I want to tell you, my people, I'm not going to touch Reverend. Reverend who? Reverend JCM. Oh, You see, Reverend JCM had also touched about the story of the mũndũ ndakwĩrire ũhoro wake. The one who was eating. Oh, there. Oh, no, you have been away, I don't know. Yes. Oh, aratuĩka ũcio ndakũhutio. Why? Atĩ tondũ werĩ a lot of paraffin. Yes. We ndangĩhutio. Atĩ ona werĩ ndũkũhutio. Niĩ wakĩruga. Oh, hallelujah. Atĩ tondũ werĩ you are just laughing. Ojo no mũthuri mwega. Ũtirĩ mũthuri mwega ũhũraga atumia. Big up. Yes. Hau nĩ hega. Kenge yũra mũtaraha. Kenge ine maguta. Na nĩ kũratuĩka. We nawe rauga no not touch her. Wakĩrumba. Because she was just laughing. Of course. But this Gathembe, thege. Yes, I'm going to undress him. You're not going to come back to the guy. Ani undress. Uruto guo. At 10 p.m. Fast forward. There are just yakwa.
Niĩ ndikwamba kũingĩra tokotikio yake. Ahota kũniandre no kwena mahinya itoĩ. Niĩ ndĩramenya maũndũ maingĩ we. Ndahota gũikara hau we. Anjie kũmera nyondo. Ndĩra cia kũnyua ingĩra imũnyũ na kũraika. Thank God I'm not in TikTok. Yes, thank God you are not. Rä ndio hå rä irwo thimå nä andå tha inya nä å kuona we. Yes, nä å gå korwo we nä å kuga nä sorry nä å kå ndä na thä na wa kå baby T. Ndirĩ na thä na wa kå nä ngå no rä u rä no nginya njä re atä rä rä niĩ ndaugire nĩ gĩtheri ararĩaga angĩkorwo nĩ nyama rĩ ndakĩnjĩre njuge nĩ nyama angĩkorwo gĩtheri kĩo kĩramũrakaria no botige rĩu kũrathire thĩ niĩ ndĩrenda kipindi thainya araingĩrire mbere. Let's talk in English from there. Now the worst thing. Now the promo was released. The promo has been running to alert Kenyans. Every Facebook, yes. Every TikTok, yes. WhatsApp, guys. Status, 10 a.m., 10 p.m. We are going to undress the kingpin. Yes. Araingĩrire mbere. He entered before. Onake arakurakũragwo. Gai tuna twendi. Arabu. Director ake a camera re. He's director of camera. They are funny. They are supposed to be behind the scene. Me mbere. Ma direct me mbere. I am here to address that Gathembe. And I'm going to tell you, Gathembe, yes. Wherever you are. Now you're being addressed. Yes. Yes. I'm not your age mate. Uh-huh. And I'm telling you from today, yes. You are going to walk naked. Kinui. Why do you have clothes? Talk all day. You run out there. Talk all day. I'm going to appear at night in the dream. Like Kenyonyo. You will not sleep. Did you sleep? Yeah, anajua kwego sala one toro. You will not be sleeping because I'll be appearing in your dream like Kenyonyo. No Kenyonyo negeto. Movies ya horror. DJ Hidi ataka kihora kiu Kenyonyo. I'll be appearing in the dream like a Kenyonyo. And you walk naked. Did you see Kenyonyo tonight? Cool. He said, hey you have married so many wives. Yes. Is it true? Huh? Well, how many have you seen me marry? Yeah, no, Mama Kei. And from here henceforth. And him? Yeah. And him? How many others he have? This thing is serious. You say, somehow I was worried. I was like, wait, no, what will happen tomorrow? Because he said, that man will be walking with a gunia. Do you know there's a picture I took with a gunia? I was like, talk on your own net, yokai. When he said, I will appear in your dream like a Kenyonyo, I realized, So now what happened? Yes, I have to be very comfortable. And I realized. How did the drive end? The drive? You see me, I was not driving because I was afraid at first. Yes. I thought, like you said, he must start undressing me. Yes. Before the people. So I sent Kina Shiro Market, Shiro Akubosi, so they were telling me. Yes. Kina Winnie Rose. Yes. Leila, Mama Yanin from Nyeri. Yes. They told me afterwards, we have come out of that drive. Why? It has become bad. Why? He is now undressing others.
was